Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka office jong ka district social welfare officer Nongston harengkat ka Jingsniew ktilang bat ka office jong district child protection unit Nongston menta kasngi ka arpu sautrik unai leber arajar arpuway kila penlong ya ka program ai Jingpynshai Halor ki Jingsniew jong Drok bat ki Jingpyndan kam bakla ya u ya kani ka jingyelang ai Jingpynshai Paidbah bala penlong hapo Bishop Hall Nongston lawan banyi shimbanta lang ru de ki kena school ki samla ki seng tremon ngobha bat ki way Hagani ka jingyelang nakalyang jong usop inspector jong ka Nongston police station uba WL Mauplang ula ai jing hikay bat ai jing batay ru syapang ka Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act kat kandais pa aprapusan bat ki jing sya pen saja ya ki breu ki badan kti bandi bat ban kayi bi an yo Drok Lagay ki doktor ki ong yubhi bandi dawai janwa tang si somat menmien nrepidi ar somat Mr. Pimki Thiasho Khethia Khamslam Nena Okay Lagi Tulak kamet Namar ba Lagi khampalat yang Kadawai ku ay doktor Brin Namar asmojur ho thak Understand Kata kadai Ka bad drugs Bangi abuse Mo Ngamtip Karno Tau drugs Balong illegal Ularun Nongston Ang ngamtip ru Karno mut kiba Lapanan kamyawu Hendrai ngatip bagi students ke badan hang ni bag ki long keme bamayui hang ni tada samut na phi nang ni village habar phi spread ya kane ka awareness ka bakane ka program ka ay phi matasni ta kamot na ka samut at least armor kintip ni expect ba barhay badan hang ni kinshim ya kane ka awareness kung kajing ban sapiang ya kasnong katha mo tamba nginget skam ba dan napi nang ni kiban batay ba o manera crunch phang drugs kuno ban penangkam ya kidawai badi ba doktor bad banung ngat ha kita ki illegal drugs ki ba ong baka an kalakhang persya kun ba laong iti of samana bandi kino ki bala badan drugs badi illegally ka bombe ba prescribe do doctor khamtam ki drugs ko mga amatay na ki ganja hapo begelani ngiyo pa ganja heroin de ki drugs ki addiction panan kamba de ngan batay di punishment ka kum kani ka an NDPS Act ka batay bet ba kumno ban pensitam ya unang drugs, unang supply drugs, uba supply syabadi, mene hastit, nakawi gastit, sawi gastit. Di ka-punishment, kenal ngansyuang ka naman taki students mo. Kino-kino bala badan drugs, badi drugs, ki ka-punishment kan litbet daka quantity. Di menlaswi niyo, kyan arot ki beriyo na rin anong sudan mo, kita. Kita drop sapoka kali jongki. Di kata kita tak kendia. Tapi dihapan sakit penban. Nama boleh udang illegal. Oh, drop sudah hapok kali jongki. Kile shelong, kile tiada shelong. Tekiban di sakit mang, tepok nong shelong. Te maki drop sudah kendia. Nanti sakit penban. Nama boleh katung kaan juga NDPS Act. Anyone menu badan drugs tang kandiat ru, tang kandiat ru fin sakit.